Bottega Veneta cassette. Sangat cantik, sangat chic. Yang ini nampak luxury sebab apa? Combination color gold and emerald green sangatlah luxury for me. And then this one, dia punya material dia jenis balbu, apa panggil velvet lah kan. Dalam dia pun boleh tahan luas, boleh muat 17 Pro, banyak ni barang boleh muat. Memang comel. Tapi dia punya tali, dia punya chain dia agak berat lah. But it's okay, yang penting cheap. Itu yang penting. Kita ada satu unit sahaja dalam showroom. Kalau korang nak, korang boleh pergi DM kita. Tapi kita boleh bagi harga diskaun untuk korang. Lebih berbaloi, lebih jimat kalau korang dapatkan promo code. Macam mana nak dapatkan promo code tu? Boleh pergi profil, boleh tekan profil kita, dapatkan promo code dekat bio, terus DM kita promo code tu, okey? Dan kita juga terima installment up to 60 bulan kalau you pakai credit card. Kita juga terima Atomy dan SPay later. So korang kalau daripada harga yang kita jual RM8,690, tapi kalau korang DM kita dengan promo code you dapat tu, boleh dapat harga lagi jimat, okey? Bye.